Ake sikubingelele sikwamukele sawubona igama lami ngingumfanelo uPhenyi Bheshu ngingowakwaDzanibe isibongo engosini ke la sithi ke siPhenyi Bheshu noma ke kuuhlelo ake sibheke ke kulolu suku la namhlanje sinodaba oluthinta owesifazane oneminyaka engamashumi amabili nantathu 23 ubudala ogama lakhe uPretty Ntsakiso Mashosho obekade ke ewumuntu ohlala ngokuqhasha endaweni ke yaseWinnie Mandela Zone 6 nakuba ke esewumuntu ke usesukile ngenxa ke yeinkinga abhekene nazo. Usibizile ke namhlanje uthi ke uhlelweni lwenu siPhenyi Bheshu uzocela ukuthi kageze igama lakhe ngoba sekunomkhuba okhona ukuthi ke bayambhala einkundleni zokuxhumana abantu mabembona bakhuluma ngaye uthi ucela ke simlekelele ke azophendula kuthina njengalokhu ke sithemba ukuthi ke sizokwazi ukuthi udaba lwakhe silishicilele abantu bonke belithola. Ukhala ngokuthi ke kwake kwaba nesigameko la bemsola ngokuthi ke wahushulisisa waseke elahla ke toilet sekufanele akhiphe imbuzi ageze umuzi wabantu. Kodwa ke ake sithathe ithuba ke singene ke sikhulumisane naye asichazele kabanzi ngalolu daba. Minjani abantu lathembisa lo ablavla kula Ntsakiso Mashosho kanye no Marodays no problem nebitana nithembisa online news niba pregnant ebindenze umuntu lantwana na yena kune pregnant akunahemba ibintini gokhele ko siriso ntani asusa ebinihlamsela olwamina bakwatanisa view kaya kuba kumele ko swangwana bona bayakaya anitsama na sesungwana ngihlamseni kuchoma na problem ya so akwa shluph ntakweleketa la mina ningasakona luyani unnikite nambara nilala na munhu luya yefoni atlhela aneleketa two days hinkwayo efamba swin'we loko efamba swin'we even then la ya ku yo mangati ntsena akumangi n'wana ku ya mahlweni vitla vana marito nteka swa mina lava ndhawu ni famba yana loko avuya hi ku akwatini khozana longi swa mina ni famba aku mina ni teki n'wana nche toilet a byela master va nta fika ni vutisa ni ku ina ni endlile mara a nga ri 5 months va ku na hemba lo va ku na hemba va vitani voholi wa mina na mina ni fika niya va ku wa hemba wena n'wana wo cherini ni ku okay a ni ri ni cherini fola ni maphorisa ni tlhe mi ta na drain mi draina mi vona ku n'wana u ta huma na va ku nga hi lawuli muti wa ka hina holi va ku a swi hluphi mo ni fonela maphorisa mina mata va ku he mani hi le ka hina la a hi le ka n'wini lexi mi bohaka xona mi fanele mi xava mbuti yo basa a tihuku timbirhi na 2000 na bodlela ta hlantswa muti va tlhela ku mina ni fanele ni lava nganga yi nga ta hlantswa muti ni tlhela ni hakela and then va ku Sunday yi nga fiki loko Sunday yi nga fiki yi fikile mani endlanga ni nga ri na mali va fika va rhamba community va ba pepe va ta rasela mani a phone vene yita va ku mi ri ku na munhu a nga dlaya n'wana va ku va ku mi xoxoxo va ku va ku le kwi va ku le toilet va ka hi fambeni a ni n'wana ko toilet va ku hayi maphorisa toilet a ku na n'wana swi tshikile va ku which means yini hi nge n'wi khomi ku ra evidence and then vo va hlasela mani na maphorisa va rhuketela vanhu hinkwavo and then siku rero a ni nga ri kona even then the following day ni vi ni ya kwi ka ma-EFF ma ku wena loko community a yo kuma a yi fa yi ku dlayini why u tsutsumini na ni ku phela mani nga ta tshemela vanhu lavaya a va nwi byala sonto namuntlha kwini hi ta vulavula a ku hayi ni kombe problem leyiwani hi yi tshika hi nga yisi mahlweni cause swi ta va nga huwa holi va ku yini leyi problem hi nge yi tshiki yi fanele ya mahlweni cause n'wana wa mina se u thyaka vitu na mhana yena a va ha ri na peace loko hi fambe ri ni meda loko ni hala meda leyi ku hayi swi tshikeni which means loko mi nga swi tshiki swi la ku mi ni ta la group ya mina holi va ku hayi a ku na problem group ya wena yi live na mina ni ta lava ya mina then sesi luyani wa mi-EFF a hi rhuketela and then layini a ni ri ku rhekhodeni ti-record hinkwato na tona. Okay engizama ukukuthola la ubani okuyena okhala kakhulu mhlambe sibayeka bamapolitiki ubani okuyena okhale kakhulu kuwena njengoba uthi ubuhlala ezone bani zone 2 okay emkhukhwini arumini alright so asiqale la ukhulelwe nini kuba pregnant ne then inkinga siqala kuphi umntwana yena washona phi njoba sebethu umlahle toilet ngikume khuri April ebindeni thama hi May i June ni yasusa okay angari na n'wana ko va nga hati ntsena okay so uye walahla kuphi ke loko bukhulelwe ebinteka phezelani iphutsa butsa nchela bini na chela dumping okay awumlahlanga etoilet hawa okay so
isinqumo uye wasithatha wedwa or ne boyfriend umazisile umkhiphe kanjani nomntwana yini oyisebenzisile to flush the child? Aku ri tiphilisi. Okay. All right. So but everything went according to your plan. Yeah. Okay. So inkinga iqala kuphi ke manje? Na kumntwana usumhushulile, did you tell the boyfriend? Mina yevulavurini aku na yemba ni ku okay nto susa akususa sen then loko suka hansi leyiwani a ni foyinela aku ntwa swaswo ni ku ina swi le ku ndlekeni even then laha ni tshama kona jaratini va ku yini ni nga ha ngheni va teka timpahla ta mina va ta cukuma ta kwihi la ka mhani so ni n'wi fonele ku mi a ni na ndhawu butla fika teka swa mina hinkwaswo na sweswi ni tshama na yebo hinkwaswo swi humelaka wa swi tiva. So usayikhumbula i-dumpsite la uye walahla khona umntwana or hayi awuyikhumbula? A ku ri pheze na ngati ntsena inchelini yo repa ni repa benjani tissue ni lahla na maplastiki maphepha maplastic na le ched up ntsena se cash no ma 3 months to 4. Usayikhumbula ukuthi i-dumpsite yakhona? Yeah. Okay. So boyfriend yakho niye nakhuluma naye, so ubani lona usethi pho umntwana umlahle e-toilet? Friend yami lo antshama na yena, roommate yami la antshama na yena. Alright. So awusichazele kabanzi ngalokho. Animntwana. Nire ijwele kayona ndaba le. Yitele. Ku iqale kanjani iyamahlweni? Sesiluya loko abuya ungumi ngiteki swakudya swa mina proper time na hinkwayo ni famba cause la xitaratini se a ni hleva ni kwini a ni la ku holova na yena mo ni ti fambela. Okay loko se ni vuya aku luya mastandi mi nga n'wi vonisi leswiya u dlaye n'wana che toilet va ku xoxo na aku ni va ku xoxoxo aku va ni teli la ka mhani laha patwini va ku ti ku dlaye n'wana loko swa swona swi endli mara a ku nga ri n'wana a ku ri ngati a ka hi swona sweswi va sungula ku ni rhambela vanhu va tshama va ka va na razaharaza le police station ni yini va ku ni vana le protection order mara mi ni vo ti voni ni nga ri na nandzu a ni yangi vona va na maphorisa va ku n'wana wa kona na va ku va ku dira toilet na hayi maphorisa so va ku hina nge ni khomi nga ri na evidence mara sweswiwani nyipe haya mahlweni so then namuntlha ni pfuka nampundzu ni tlhavetela foni nge ka Facebook ni huma ku nghena call yo u swi voni ku le ku trendeni na ni ku ya ka Facebook ni ku ve ri mhangu ma kona ke a ku hayi khona ni nge ku yini ni nge ku hlamusela ku ti screenshot u tsala loko wena u na pride ngopfu u titwa ngopfu la ku khawurisa na munhu lowu tshamaka na yena la ku mi hambanisa wa titwa wena u ti endla wena la ku dyondzisa nawe ende munhu lowu tshamaka na yena u ku hlongorini ni hina hi nga tshama hansi na yena hi ku byela ku yini phe munhu luya u ta ku dlaya ni mudlayi mara wena n'wana a wu dlayanga la ku khawurisa ni ku dyondzisa vanhu. So then loko va yini va n'wi vutisa va nga n'wi vutisa a ku mina onhe mbele va ka swi hluphi hi ta vitana maphorisa va thembisa news a nga hlamulangi nchumu u humiyela. So inkinga obhekene nayo kakhulu ngoba ngiyezwa ukuthi kuthiwa geza umuzi, ake sibheke uwaphuzile amapilisi makuphuma ke lokho kuphumayo nje obusho ukuthi hayi bekuyigazi kuphumele kuphi ufake ebhaketeni awusichazele leyo process le. Akuri nkoma ngata ni bali pheze loko pheze la swi huma nhlani bala yin'wanyana beni repa pheze liya cheka plastic ni pfuka nampundzu ni ya dimba a dumping a nga ri na n'wana nga ri na nchumu. And then vona ve ri n'wana le toilet ani ali a va drain toilet ku ta kota ku huma n'wana lo n'wana a humini va ta ni khoma lexi ni lavaka xona sweswi na ku yini a vulavula tiyiso mahlweni ka community loko ni famba hala ni meda loko ni jika ni hala ni meda se ni karhi sa ni vitani n'wini maybe mi nga ni pfuna hi mihleketo se ni yo karhala na mhani lava ha tshama loko va tshama la ndhawini n'wana wa mudlayi a na ha ri na peace endla ku luya a vula n'wana loyi ni nga n'wi chela va hi ri n'wana wa n'wi vonini ni lava ku ni komba n'wana loyi ni nga n'wi chela kona mahlweni ka vanhu hinkwavo ku n'wana wu kona lexi ni lavaka xona namuntlha lexi mina leswaku wa xi tiva ni lava ku va byela ku yini a n'wana a ni dlayangi hi lexi ni dyaka na xona n'wana a ni dlayangi ku ri ngati enda ni jiki ni lava ku community hinkwayo swi tomi sweswo a ni swi endlangi for ku basa vito na mhana ma ta kota ku ma peace cause a va jikajiki va chani huma la ku mina n'wana meda mana a va na peace ni lava ku yini community hinkwayo yi swi ta ku mina sweswo a ni swi endlangi. Okay yingako nje uthe usibize uzokwazi ukugeza igama la. Ni vitele sweswo. How old are you? 23. Okay boyfriend ukwini? Ile nterweni. Nisase together? Akana nkinga yena ngayo yonke lento? Hawa. So abantu umphakathi nabo mastandi? Tsena. Kanti ke uma siqhubeka nalolu daba ngoba uyazi ukuthi ke siyayizama ukuthi ke zonke inhlangothi zizwakale ake sizwe labo okuyibona okukhalwa ngabo ukuthi ke bona ngabe ngempela lolu daba bayalwazi yini nanokuthi ukuphawula kwabo kuhamba kanjani. All right.
Sisi sesikhona uyena yini usisi size kuye lo? yena Okay, imani ibito? respect O respect. Okay, respect kunjani sisi? Mfukeni Alright, mangamphamsela nje kancane ilokho njana isigqoko kancane. Mumu mina Angizwa? Ntwamumu Okay. Alright. Ngicela usichazele problem yini so that respect akwazi ukuthi yezwe. okay anitshama na respect ayitshama swin'we la Okay. ni vi ni vana va pregnant ni ya ka hulu ni pregnant va kwini bebula u ta xi nyika mina manitwa ivi then ku gina ku lava n'wana kaya ku ni va ya kaya ni hlamusela mani respect a kwini ku na minajeri yo mina ni nga susaka heta ku heleketa hi yena a nga ni heleketa a ni leswi a swi humeli phezeni swi humela phezeni ni rhwala pheze endla yini ni ya fambisa dustbin ivi then ivi hi tlavana hi holova loko hi holova a swi ka byela mastandi kwini luya u cheli n'wana a toilet Okay, bambe lapho. Respect kunjani? Mfukeni Wamtiba sisi. Alright. Kuloku akushoyo ungakwazi ukusichazela utiba yini and ungasikota ku usichazela yini. Pretty nitshama na yena. Okay. Pretty. Thank you. Yeah. Pretty aba pregnant. Okay. Anganizweli. Aba pregnant anganizweli. Ebe tata nizwela kuyena I pregnant. Okay. Ebe yena pregnant. Ebe mina ihleketise kuyini? Akuyena ihlekete kususa. Mina last February March or April sishiya nikuhlangena miscarriage. Ngihlangana na miscarriage. No bona ni bleeda. Ni bleeda. Wena noma yena? Mina ni bona ni bleeda. Loko ni bleeda. Wena no pregnant now. Ani nga swi tivi ku ni pregnant ni bleedako. Se ni ri ni ya clinic na ku preventeni. Loko fika clinic clinic fika na va test. Va ni testa xi ku pregnant. Ni ku pregnant njhani ku ni le the 18. Loko ni ku ni the 18 ibe mpela va ni fonela ambulance ibe ni ya view. Ibe ni ya view na treatment ya mina ni fika ni dya treatment ya mina. Ibe kasi mirini bleed le ku ya ku nga heli. Ni zise ni layini ni lava ku xava tiphilisi to tlilina. Ibe loko ni ku ni lava ku xava tiphilisi to tlilina a na ha xavangi vhele minajeri leyi teta durha tiphilisi nambara ya minajeri vhele a ni ri na yona. Okay, this fine humeni ka swona hi telangi swona sweswi tele timhaka ta loyi. Loko ngena ume kanje so that sizokwazi ukuba kahle ya just. Sweswi tele timhaka ta loya ni tshama na lowu a ku pregnant. Ni se hleketisa kwana ku hlekete kususa. Mina ni ku na minajeri ete ni ku lavela ti-customer. Manitwa a ku ti ku nambara ni recorda a nghena ka WhatsApp a mina va lava na minajeri u nyika tiphilisi a va dya tiphilisi ta swi nga endli xa munduku a tlhela tin'wana tiphilisi ti vuya ti endla tiphilisi vhele twa ku vava a ku swi ni tweka ku vava ni ku nga yi view ni ku swi ta tiki ku tolo na 2 days View xibedhlele. ni ku nga yi view ku le 2 days kha yi twa ku vava swi endla ka na tiphilisi ti nga tirhi loko philisi ku hayi swi ta endla ivi ri pela dyambu loko ri pela dyambu ni vuye okay ri pela dyambu ni tlela ivi na ya tlela vhele se n'wana fike ni kumba yena ba tlela ka mbedi wa yi-1 ni tlela ni fike ni kumba yena hi tlela fike ni kumba yena i fike vusiku a bakitini a endle leswi nga endlaka swona a ni swi vonangi a loko a ndla leswi nga endlaka swona a vuya ta tlela se na phaphama ni phaphara ni twa ku ni wa ngati ni ri phireti ku hi ni ku ni wa ngati a ku ni endli swi ndlele bakitini u famba diba ku ni ngati ya nuha a ku ri haxa ni ta loko boha ma 5 impela hayi tshama u boha ma 5 ni n'wi pfuxa he pfuka ya diba swa wena a ku hayi a ni na diba mina ta diba toilet ku ni bleeda ngoni khome sululwana a ni n'wi vonangi no huma na bakiti a diba a va hlantswa bakiti ra yena a vuya ndlwini. Okay, uthathe isikhathi esingakanani ku diba a ni swi vonangi a ni tlele ma ni finginela na nkumba ivi a vuya a fika a hlamba heta hambi mbale maguma hambi mbale tipheza ni swi tivi hi tlelaka se loko a ndzhaku ka ma 3 days 4 days vo tshama la i ri ixi ben'wana loyi a ni nga n'wi susani a ku ri 5 months 5 months okay this is fine a ku na problem na pretty vhele hi hanya hi phusha loko mina pretty ka hi bula ni a hi swi kota ku loko ri ndlwini chomi na chomi phela ha bula na pretty so wena pregnant makho kuphelelepi pregnant a mina min drain we a view xibedhlele hi ti 5 siku ra pay day 5 ta May ni view ni tlele view 2 days mina okay yeah ibe se ni vuya se hi ta ka loyi ibe loko a ku ibe okay swi tshika ni vurini ku ri 5 months i va byela mastand a ku yena i suse mathwisa a jika a byela sesi wa hala mukhukhwini kwini hi luya wa xikete xa raja a ku yena i suse mathwisa vele jarateni phela se jarateni hinkwaro swi tiva ku yena i ndleni swo karhi ni tshama na yena mina ni timiyerini ni vhaka mina Brett ka munhu wa mina loko ni vhaka Brett
lexi nga endla ku mina na yena hi holova byo fikelela la i mhaka ya mali ya 100 rand Pretty ni tshame na yena ri hava mali Pretty ni kume zone etaciwini ni go okay it's fine Pretty na ku rhanda a hi fambi kha lava imkhukhu mina na yona 650 impela na Pretty lava mkhukhu na Pretty ni fika ni tshambe ka Pretty la hi xa mundzuku mina ni fika na hi bread ni go Pretty ku wa humesanga mali eta ni nyika 300 maswithu okay it's fine ngizama ukuthi masikhuluma ume nje kanje ngiyabona ntwa dam alright asikesi ya ako okay it is fine ibe ni famba na bread loko ni biya bread Pretty ku ve ku ta boto n'wana la fika lava room boto la fika siya 650 na Pretty boto la room anga hi kuma ngi ve teki van'wanyana Pretty a tirhisa mali ya boto luya na mina ni famba ni rhama lo khandza na Ivory ka munhu wa mina ni teka 100 rand okay it is fine loko ni vuya ni kuma Pretty mali leyi a yi sela 300 a ya ha ri kona Pretty yi se ku ni mali ya ku handle so ni ku okay it is fine mina 100 rand la na ha n'wi nyikanga Pretty okay so eyani le 100 rand ya boto un'wanyani ive boto luya a ta a lava 650 ka Pretty ako n'wana vabya kaya ni hoxe mali ya kaya 1 2 3 4 5 6 boto luya tekela Pretty phone okay Pretty tshama ra phone na Pretty loko a kuma na vanhu hi share phone n'wi lomba njhani njhani alright ke to cut the matter short ngicela uze kanje alright Pretty ukhala ngokuthi na ku fikelela la oh okay oh ithi nguyekele khulu na ku fikelela la ive loko mina se next month ni ku Pretty na famba ndlela a bread okay Pretty lomba phone ya munhu a loga a ni sendela ni kombela before me ya bread mi nyika 100 rand leya mi ni kolotaka iya yini liya yi lwisaka ku zilimela n'wini okay hayi kulalela skisi hey okay hayi alright asenze kanje okay ngicela sisi awumele la alright so that sizokwazi ukuthi mina nawe sibe la uzothi mayesondela sikhulume na alright hayi immediately shalo nifika bread 100 rand leya vele nifike bread distance phela ka bread nifike ni karhele vele nifika ndlela ako 100 rand leya ni ku ta koxa nampundzu loko na ha pfuka nampundzu Pretty ndzende to SMS ni nge swi koti ku tshama na wena 1 2 3 4 5 6 se wani no vuka na 100 rand leya ni nga n'wi hoxini ive nda n'wi byela ni ku nyika 100 rand njhani i kha ni kolota 300 ku ve ni tshame na wena ni nga hakeli mkhukhu na ive hi vhiki hi holova ive loyi a decide ku a tshama na boyfriend ya yena loyiwa loko a tlharini la a fanele a teka mpahla ya yena a ya ka boyfriend ya yena mara swi n'wi tsandzini i kota ku byela Rastandi ku siku ra yi nga foni ri private a ku ri mina Rastandi va kwata vele before yini private Rastandi va kwata ku ti 30 Rastandi va ni foyinini va ku yi ta humesa swa wena la wa ha laveki yona hawu ni ku ni ta vuya hi ti-1 ni vuya hi ti-1 ni fike ni kuma Rastandi va tshamela ni fika ni nghena ndlwini kuma ku ri i khini i cumete xikhiya ku khini ri wa xikhiya Rastandi va ku va ha ni lavi ni zama ku kaneta ni swi vona ka ni mpela ni vurini sweswi ni foyinini mara ni kaneta ni ka ku Rastandi va kwatini ku okay it's fine ive ni ku leswi Pretty a nga zi a vula sweswo mina ni fone hi private why a nga vula suse mkhuri ra 5 months a chela toilet ive xitori vhika xi sungula kwalano okay so yena ubekutshela nini ukuthi usehushula ama twins after how many days a nga byelanga mina swa ma twins byele mastandi mina byele kun'wana wa 5 months andaka 3 days ku etshamini la i kha dya vuswa alright into esizele la uthi yena ukhala ngokuthi wena umkhuluma kabi and ucela ukuthi manje ukuyeka ukumkhuluma kabi ngoba uthi yena kwasihushula isisu wayosilahle esigangeni hayi etoilet so wena ikuphi okunderstandayo silahle etoilet or esigangeni toilet andzela me ku chela toilet i ta chela toilet n'wana nga ya xigangeni chela toilet and swi na proof na Rastandi va na rona phepha loko tengwa laya i pfumerini Pretty maswiti kun'wana i susini i chela toilet i ta tlilina muti i ta draina toilet loko loyiwa a ri munhu la na mana yena a fane va ndla yini va nga zanga swi rhandzeriwa hi vanhu so a fane va tlilina toilet va basisa muti wa vanhu mara loyiwa i swi kotini ku a dodge a nga swi endli ku swi ta fikelela la namuntlha a nga za famba kha lava na n'wina ku mtalaniwa okay so wena lakho lithi akageza umuzi ngoba ingane wayehushula wayelahle toilet sweswo swi la mina swi la Rastandi okay sweswo ta vulavula Rastandi ku Rastandi va swi lavisa ku yini alright so wena uke wamkhuluma kabi yini la emalangeni a tshama ni vulavula hi vito ra Pretty Facebook imani a tsalanga ka Facebook Facebook ni swi today Pretty veri i fambe i teka va ka va Skoni ka na tshama kona laya na Facebook a fika ku mina ni postini Skoni va ni fonela ni clinic vela ni clinic ni preventeni ni vuya clinic loko ni fika lava ku hi le Facebook post mina ni postini ni ku maseve ni tekele ni foni ya mina ni ku mina va ku mina ni posta ni tlhela ni deleta ni ku mina na va ku ni ka ni tshama ni posta xilo ni deleta mina okay yini ongathanda ukuyisho ku Pretty the last words ni mitu vela hi changani okay ulaba kuyini kwala ka Pretty
Laba kuyini ka Musani Pretty? ukungihlela. Okay. Laba kuyini ka Pretty? Umngani benu buyaqhubeka. Hayi yena lapho chomzayena Pretty mina. If mina loko mina ningangishoweta patwini kunjani pfukini loko amiyela loko aya enloyi ndanguba loyi. Indla sishoka ni vona ni hunda ni abalabula. Se mina yebchomze zwinge ndanguba. Ndanguba. Kwenzela ukuthi kungaze kugijima imvene yabona. Alright siyabonga. Ngibonge sisike sikubeke eceleni kancane sister asizoyivala ke nawe. Wena osibizile la. Okay. Ngiyacabanga ukuthi nisixolele bakwethu ulimi lolu siyaluzwa kodwa ukulikhuluma kunzima. Kodwa ngicabanga ukuthi siyezwana sonke angithi. Masebe wawe ubulabulile. Ungarini wena? Mina lexi ni nga ta vula xona ni ani u riphela yo byili rastand kun'wana u n'wi vonini ani a va drain toilet n'wana a huma lon'wana a huma va ta ni khoma ku ri ina nsisi ra 2 months a va drain toilet lon'wana a huma va ta ni khoma ni yima kwala ndanjiki Mana ke okunye sesikuthola uthi wena wakhuluma wathi wena uhushule izisu waze kwaphuma ama twins kuyiqiniso yini manje ni rini shasho a ni uri ma twin a va drain toilet amana vana le toilet ni lava nga la va ta va drain toilet tiko tindhawu ta clean la swona afika va n'wana ko loko na huma va ta ni khoma and na yima kwala ya njiki ku ri ni susi ma sweswo ma twin a ni swi tiva a drain toilet amana le toilet a ku drain toilet lexi nga ta vula xona indaba yo 100 rand what do you know ngayo yo ihamba kanjani indaba ka 100 rand yo le ayi vula ka 3 rand oyiqiniso so yini ngesiqiniso la indaba yama twins kuphela ni ri mina ni ra va drain toilet a ni la ku phela va chela mati ntsena va drain mara vele ku va fanele va ku fanele numesa mbuti ni nge endi sweswo mhlonishwa ngiyazi ukuthi wena uma stand kancane kancane lokuthiwa uma stand usukuzwile konke ukukhuluma usisi uyakhala uthi yena akazange azalahlela ingane kwi toilet yakwakho kodwa manje olomunye okhulumayo uthi yena lokho kwenzeka kwaze kwathiwa ama twins kuthini kwakho la ingane yona ngasho ukuthi uyilahla khona uyilahlile okay ngokuthi labantu labe bahlala bo2 so mabahlala bo2 oyi1 uhambile wayekhaya wasalo oyi1 so makazoba asele lo oyi1 lo yana uthuthile ukuthi bona bacabento bacabene ngakhona ngoba ukuthi uyi1 wamuva wayehlala eflatini makabuya lo munye before abuya ngimfonela mina ngamtshela ukuthi ngicela ukuthi azothatha into sakhe ngokuthi lo yana lo bekaselo ungitshele ukuthi langa lela ngingafonela ngalo ebusuku ngafonela lo ohambe wayakuphi wayekhaya yabona so ngisuke vele nje angizange ngibe nani nokujabulela lokho ke yabona so ngalinda ukuthi hayi ithi abuye ngikholwa ukuthi kuyenzeni ngimqoshe so uthe makafika afuna ngikhokhele irent ngathi mina hayi imali yakhe ngisayifuna total ngoba ngeke ngihlale nomuntu o stranger ejardini angisento njalo ngono so yena uPretty lona lo munye uPretty wena sekathuthile seka le eflatini ngisho lo munye lomhlophe so wathi sengizohamba ngizoyapi manje ngathi hey uzobona iplan wena ngokuthi mina ngisayingeni mina total ngisayingeni total yabona wathi okay wangena ejardini mangena ejardini makaphuma wangitshela indaba zokuthi uPretty hey uyamcoshisa njani naye sofuna umkhiphani isecret yabona ngamnikeza indlebe wathi ukutshela uPretty ukuthi kahle ulahle ingane ya 5 months lapha e20 na ngathi ingane et 5 months athi yebo ngithi mina into la ngiyazi leyo yabona athi hayi mina bengiyenzela ukuthi ngikutshele nje ukuthi uhlala ukwazi lokho ke ngathi okay akunankingi ngizozama apply ukuthi ngizoya le kubo lo so ngihambile ngathi mangisakhumbule kahle ukuthi bekuyile lelanga leli angitshele ngalo ro yeli la kusasa la khona so but ngiyile lapha emarket ngafika ngidibane naye futhi nakhona mina bengithi ngiya lapha kumamakhe bikasiphuzele vele ngathi aphrethe ngize kuwe mina ngicela selapha kumama wakho wathi ake asami masifika lapha amchazela ukuthi phela ngizoya umuntu osolo umuntu obohlala naye ungitshela ukuthi wena lahle ingane ye 5 months etoilet wathi mina mina uyathuka into ezinjalo alright sixolise ngalolu limi ya so mina into engiyifunayo kwamanje ngifuna ukuthi kahle bangithi bathinga imbuzi bathinga inkukhu bangifunela umuntu lo ozoyenzani ozowasha umuzi ngoba lo muzi lo umuzi wabazali asumuzi wami kwamanje ngasho ukuthi umuzi wami but umuzi wabazali ngoba manje ikhaya kahle kahle ikusekhaya so mina futhi bangwashela umuzi nje kuphela nje and ngijabulele lento bayenzayo ngoba manje ukuthi ngizogcina sengikhuluma izinto emakhamereni into ezinjalo ngithandi kahle kancane kanje angithandi total ngoze ngakhuluma naye umama wakhe sakhuluma saceda ukuthi indaba manje zogcina sesikhuphuka manje sesiyaphezulu kanje bengayilindelanga lento le
Okay, mhlambe uPretty yena njengoba ethi yena uyaphika uthi amaphoyisa abizwa aninabufakazi bokuthi ingane wayilahla lapha nizoyisebenza kanjani le nto? Le ndaba le iyazi nama committee. Sahlala phansi ngabiza ifamily yami wabhalwa inqwadi ikhona namanje phansi kwembhedi lapha. Wasayina yena self ngesakhe isandla khombisa ukuthi le nto le uyayazi. Yabona asindawo ukuthi mhlambe simcambela amanga. Ngokuthi manje uyabona manje ukuthi indaba sesinjani sezimbi. So that is why manje sekagcina sekajika athi hayi mina lento la ngiyazi. Lento le into yaziyo naye. Okay, okunye akushoyo ngathi kunembuzi, kunezinkukhu, kunemali efunekayo. Mhlambe ukukhaliswa kwakho mase kuphelele mawukubala imbuzi nani ukubale nje konke. Mina mangikhumbula ngikhulumene kahle ngathi ngicela ukuthi bangithengele imbuzi, bangithengele inkukhu. Bazomane babona ukuthi okay bazohlanganisa njani imali le ukuthi benzeni. Ngikhuluma ukuthi ngibone ukuthi ngiyenza njani. Ngiyangizwisa. Ugcina uyibizile mhlambe. Yini? Ileyo mali. Le mali yoka angazi ngikhuluma, angizange ngibize. Cha bhuti sibonge sixolise nanokuthi uyithola usukhuluma sibokoda nje sibonge mfowethu ukuthi ube nobuqotho makufika abantu bama camera ube nobuqotho ukwazi ukuthi le camera okay hayi linda kancane hlisa umoya mana igama lami ngingumfanelo uPhenyi Bheshu wakwaDzanibe kanti kangihambi ngedwa ngokulekelelwa ubaba uhlatshwayo udaba ke seliqophela endaweni ke yase Winnie Mandela Zone 6 khona la eThembisa.